will make a lot of video. I hope it's okay. Yeah, that's nice. Yeah, of course. And I was telling you before, but we are only 3 guides. And Håkan, another guide from Norway. Yeah. And then we have Then we'll open the shoes so we can get you outside. I have a big... It's gonna be me and Tommy taking you guys out today. And Tommy is getting dressed, but meanwhile I can start showing you our sleds in the dockyard. Slukker det nu? Ja, nej, der er stadigvæk. Det burde du kunne se And mig. if I can have your full attention. Er det So before we go into the dockyard, I want to say just a few things. You will go there and you will stand on the brake. And then at that point, it's good to change into mittens. Og nu skulle den gerne slukke. And brake with the right. Tænder. And now you have an opportunity to practice. Jeg kommer til at spørge dig om det hele tiden, om den starter og stopper. Kan I vinke derovre? Jane, Elias? Han her! Han her! Ned og sæt dig. Under hovedet. Ned. Ikke i hovedet, helt ned i. Det skal han nok selv gøre. Alles klar? Ja. Ja. Hvor er du fin! Hvor er du fin lille pige! Optager den. Optager den. Altså, Man kan se. Ja, sådan så kan man se. når jeg vender mig om, så skulle den gerne filme. Kan du det? Op eller ned? Nu kan du se bjerget, men står sådan. Okay. Hvad? Er den ikke slukket? Mig gør ikke! Åh, det er fedt! Hjælpe! Er kameraet stoppet? Er den rød? Lys den rød? Blinker den rød? Ja. Godt. Så er den nok. Lyser den røde ring? Ja. Godt. Jeg var tid på. Vi skal hjælpe lige om lidt. Kan du se, om skærmen er stoppet? Den er ikke stoppet. Lyser den røde ringen? Ja. Hvis de vælter. Okay, de bremser lidt foran. Det er nu den vagt kommet igen, så man kan se igen. Lukker den. Kan jeg se mor? Hold kæft, det er sødt. Filmer jeg? Ja. Ja. Løje. Jeg får det filmet. Jeg filmer det. Vente.
Jeg filmer. Jeg filmer. Kan du se mor? Næsten lige tage et billede af dig selv, du Ja. kan prøve at tage en fisse. Kom, den tager hen, Behind this mountain. And that's nice, you know. Still. So that's how we do it, and you let them return to where they live. So that's how we do it, and you let them return to where they live. It's a good thing to go back home. It's a good thing to go back home. It's mixed, though. Mixed with meat. Yeah, we mix it into the meat and dry food mixture. So it's a soup. It's a soup. The three of the dogs, and they shoot speed, and they circle a polar bear and hold them still so they can shoot them effectively. But of course these dogs are and they live here for 4 weeks. So it's work placement. Keeping to camera. De arbejder her på forskellige. Ja. So that's a good for 4 weeks. So it's work placement. Keeping to camera. De arbejder her på forskellige. Ja.